Njegov 16. gol ove sezone, ali i gol dovoljan toga da se popne na 3. mjesto ljestvice najboljih strijelaca La Lige. Šta uopće više reći za Antu Budimira da već nismo rekli. Što si ti jednom zapravo sam primijetio kad ti stigne onako notifikacija na mobitelu da su dali gol, znaš odmah ko stoji iza njega i tko je autor. Je, upravo si, više puta smo to rekli. Hvala Bogu da je tako. Ako ne zabije iz igra, zabije iz esterca, što također nije jednostavno. I ono što smo rekli puno puta, nosi igru svoje momčadi, ne samo što se tiče pogodaka, nego što se tiče autoriteta i što se tiče problema za protivničke momčadi. Jednostavno, kad njega paze dvojica, trojica, onda je i drugima lakše. Tako da želimo stvarno Anti da nastavi u ovakvom ritmu i da dođe barem do 20 pogodaka u La Ligi ove sezone. I da nastavi, što je nama još bitnije, na svjetsko prvenstvo isto tako realizacija. Točno, to vidiš li ga kao prvog napadača hrvatske reprezentacije, dosta se povlači to pitanje u zadnje vrijeme? Pa dosta se povlači, tako da to, gdje ga ja vidim, to je manje bitno, ali moram reći... Diplomatski. Pa dobro, gledaj, teško se miješati nekom u poslu. Naravno da po ovom svemu što je do sad prezentirao, kako igra za hrvatsku reprezentaciju, kako igra u zadnje vrijeme, da je sigurno legitiman za tih prvi 11, ali opet uvijek tu ostaje izbornik koji da li će s Kramarićem igrati na toj prvoj špici, da li će Krama igrati iza, da li će igrati na krilove pozicije, ali evo, ima dosta do toga, hvala Bogu, bit će i dosta utakmica i dosta trenutaka za promišljanje i za nekako miksanje, ako ništa drugo. I dosta različitih protivnika, mislim da će i o tome dosta to ovisiti. Je, apsolutno mislim da jedan profil ti treba protiv Engleza, drugi profil možda protiv Danske, a sasvim treći profil protiv Paname, tako da vjerujem da će se izbornik prema tome odrediti. Možemo reći možda i da je ovdje utrka za naslov prvaka gotova, završena priča. Barcelona jednostavno u ovom trenutku izgleda kao momčad koja neće prokockati ovu veliku prednost koju ima. Nemaju pred kog ni prokockati, oni izgledaju kao momčad koja igra dobro i koja zna za šta se bori. S druge strane, njihov najveći konkurent Real Madrid jednostavno to cijela sezona mislim da može pasti u zaborav i ako ispadnu od Bayerna, što je vrlo vjerojatno, onda će otići, ispali su već iz Copa del Reya, u prvenstvu kasne, koliko kasne, ne mogu to stići, tako da evo, njima je zapravo sad stvarno bez ikakvih ograda utakmica sezone u Minhenu. Pitanje je da se uhvatim još malo Barcelone, mogu li ostvariti svoj cilj u Ligi prvaka, mogu li preokrenuti stvari na svoj mlin, što bi se reklo, jer protiv istog protivnika, baš u kupu kojeg si malo prije spomenuo kad si ispričao o Realu, nisu uspjeli ni oni. Igraju, gube 2-0, igraju protiv jedne od najorganiziranijih trenera i momčadi na svijetu koji kad vode jako teško gube tu prednost, ali opet kažem, možda je ključ neki rani gol ili možda je ključ u svemu tome da oni ne dobiju gol pa da drže recimo i tu nulu do nekakvih 60-70 minute pa da onda probaju pred kraj, ali bit će im jako nezgodno, iako kažem opet Barcelona ima i vrhunsku individualnu kvalitetu i jako dobro igraju momčadski. Ono što mene brine što se tiče njih u toj situaciji, ako budu napadali visoko, njihova zadnja linija stoji iznimno visoko bez često trenutaka, bez korekcije, tako da tu ih Atletico može kazniti, ili sad su pokazali u ovoj drugoj utakmici da im malo treba šansi da bi zabili pokoji pogodak. Real je u ovom kolu tu prosto bodove, što si rekao, njihova utakmica odluke, utakmica biti ili ne biti je ta protiv Bayerna. Nije taj zaostatak toliko velik, pogotovo ne ako uzmeš u obzir to da pričamo o Realu koji je apsolutni kralj tog natjecanja. Je kralj natjecanja, ali isto tako moram reći da Bayern izgleda fantastično, ne samo u Bundesligi, ko što pokazuje iz kola u kolo. Jednostavno, oni možda imaju tu olakšavajuću okolnost da vrlo lagano rješavaju te utakmice u Bundesligi, mogu se fokusirati možda više što se tiče nekih taktičkih stvari na utakmice Lige prvaka, ali evo sad opet doći na Bernabeu i zavladati onako u prvih 20 minuta kao što je Bayern zavladao. Jednostavno, Real je odigrao nakon 2-0 dobru utakmicu, ali više to je išlo opet iz nekakvih tranzicija i mora se sjetiti da u zadnjih 15 minuta Bayern imao situacije 4-3, 3-3, 2-1, da su tu bili malo prisebniji, da su imali točan pas, ta utakmica već mogla otići onda u drugom smjeru. Premda je Real imao sve prilike u toj utakmici koje nije iskoristio i tekako dobre. Imao je pred kraj, ali ne vidim tu previše svijetlih točaka. Imaju dosta igrača koji se vraćaju iz ozljeda, imaju dosta igrača koji nemaju konstantno, jedan koji igra u zadnje vrijeme dobro uz Mbappe, a to je Valverde. Luka Sučić upisao se u strijelce za Real Sociedad u remiju sa Alavesom, upisao se do duše i Duje Čaleta Car, ali ne tamo gdje bih htio. Dobro, išao je popraviti Duju Čaleta Cara. Prvo je zabio Duje, nažalost, u svoj gol, nakon toga Luka Sučić
je poentirao izvrsno. Moram reći da on je 30 minuta što je igrao protiv Kolumbije u ovom srazu između Hrvatske i Kolumbije, da mi se podsjetio na onog starog Luku Sučića. Puno se tražio ove sezone, puno mu se lomio ritam što se tiče minutaže, tako da prošlo je zaista sve moguće nedaći reprezentaciji u svom klubu. Nadam se da mu sad stvarno idu u ovom momentu kad je zapravo i najbitnije da ćemo se sve to malo više otvoriti, da će biti na tragu ono kako igra prošle sezone. Želimo mu sreću po tom pitanju.